Hi guys, meze neza nyama tumeze neza nizeye ejo bizagenda neza ihangane isi niko bigenda. So this is Essence TV show. Uyu munsi tugiye kujya mu gikoni, tugiye guteka isambusa duteke n'amafi. Karibu mu gikoni kwa Essence TV show. Hey, twakanze rekodi. Nyamara zinga kozi tugi duke azimaki ifi nyinshi. Okay, ngo amafi ni menshi ariko turi kubona amagi yabaye makeya. Twakoresheje amagi abiri, tugiye gukoresha amagi ane. Zana akantu kuri buyakatireho, bukatireho ayo magi ati bayi barafu. Akandi kantu twibagiwe kugira ifarini. Turakoresha n'ifarini. Hari akantu ko gukatisha, ko gukatiraho. Katira hano singa kariya. Okay, jya hano ushyire hano. Ouch. Mama, kora imwe kanze nkwereke sasa. Akana amavuta sazima. Go sit on. What happened? Habiretse ucana ndetse oya urateka duke duke ntabwo bigira ikintu byose. Uragenda ukura gake gake ushiramo utereka ku ruhande ugira utya. Yesani dushyiramo hariya ariko ikintu cyaburagura kizi harabura ga yiki. amuteka atafite ga ariko ntabwo twakarabye azabikata sibyo. Oya ese arimo kutuvangira.
zino ndimu zirimo amazi. So guys, aha dufite bino birungo twabimigisinze aha mu musori, hano dufite indimu, aha dufite ifarini. So ubu rero tugiye kuzajya dufata amafi tuyanyuze ahangaha mu ndimu. No, come back guys, go sit. Mu gikoni kwa Essence umunyu wawushizemo. Kera turabanza dukore nkeya. Okay. Hanyuma ifarini urayishira he? Urabikura muno ushira mu farini. Ari nyinshi ushira mu mavuta, ntabwo ari nyinshi kuko turashiraho nyinshi. indi farini iyo farini ni nkeya. zana amavuta.